ngicela imali. Okay, mpintsha mpeka. Athiyam. Ngicela imali yami tu. Azwana, my sister manje siyamsearch my brother. Letha ini mbo. Imalini le? Imalini le my sister? Imalini le? Uyicelani? Ngicongibalele yona my sister, ngicongibalele yona. Imalini le? Makazanele ungenza my brother ngicomele ngapha. Ngiyambukisa Zanele. No, Zanele. I relax Athiyam. Ucelani? I700 right? Yeah, right. Athiyam. Fasha uphethe yona. Bona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine i3 keys or a 2 piece forget no mathande kishi empilo izocosta goke nama all-star Sizanele kunjani? Ngiyaphela kanjani bhuti? Ngiyaphila wani my sister mina ngegama nguRich from Rich Nation TV ne. Ngila ngoba ngithole email yakho ubhalile phela. Yebo ngibhalile email. Okay my sister ngibonile lapha kule email ukuthi ubhale something about ibaby daddy ufuna ukuhlukana naye kuyenzakalani kahle kahle my sister if ngathi ungitshela indaba ukuthi iqala kanjani kuyenzakalani. The reason ngifuna ngibhalele ku daddy baby ne. U daddy baby tuqala aka support and ntobusu mangihlezi ngimtshela ukuthi makale bakwamela send imali uthi uzoyisend imali amaqeda kayisend into ayaziyo nje ugqoka ama Adidas ugqoka ama Nike abe right umntana ayikho into ayigcokayo nje ugqoka ipurpose letter run uyahluleka nje ukusupport umntana akamsupport akayenzi next since futhi na that time ngizala akazanga nje azosibonakalisa akazanga mara umtshelile my brother ukuthi unomntwana lo mntwana omthwele umntana wakhe uyazi cause obvious makalala nami bekazi ukuthi lo mntana lo owakhe yes okay my sister let's say like mazama ukukhuluma naye like or maybe uye kibo uzama ukukhuluma nabantu abadala kenzakalani bathini mangekibo obvious angeke basingena cause ngisho uyo umdala une responsibility ukuthi yena ubaba uzalile so kwamela ayimele yakhe indawo ngize ngitshela umama kungenaphi so nakhona mangitshela umama yena uyakhona ukuthi angiprovide ngesomething but yena ngifuna for umntana kababa ukuthi azokhona ukusupport umntana wakhe mara yena akayenzi next uthulile indaba yakhe ayisho next iyangijina cause umntana la khona uhlele endlini yena ngiyazi ukuthi la khona uyaphuza into yazi ukuphuza ugqoka ama Nike abe right umntana nje uyasebenza my brother uyasebenza of course uyasebenza yeah mara umntana akabukeki yena uchaza ama Nike nokuphuza utshwala nani yo nothinta mara ne yeah wena mara bongamtholeli my sister bengamtholeli nganganasikhathi sokujola wekamele ngijola ngazithi ngjola naye umuntu amanye ngisho wekamele ngimjolele kezwakala my sister thina njenge Rich Nation TV sokusiza bona into esocela yona ukuthi usiphi number yakhe selapha ephasini simfonele sizukuthi ukuphi then siyamlanda asitshela ukuthi kahle kahle yena uzimiseleni ngithola or uthembeni njengoba ngamsupport umntwana uthembeni ufuna ukuthi ngimloya ngazi ufuna ukuthi ngimthakathi ufuna ukumthakatha my ngizomthaka akayenzi next umntana akasupport umuntu umthakatha kanjani my sister ngizomyela enyangeni uzohlanya akangazi le inyanga kanti azisiza abantu ziyathakatha angisho awusupport umntana so mangasupport umntana ucabangeni ubani uzosupport umntana akekho azi ukuthi umntana uzoba khona so why angayisupport umntana makasupport umntana kulungijina ngifuna ukujina singadle isikhathi my sister selapha ephasini simfonele asiza ukuthi ukuphi iceda siyamlanda yabona already please young ready simlanda my sister my sister njengoba simfonele ubhuti sesomthola kuphi uzomthola lapha ebondeni angazi kuphi ngathi uye loya for sure yawo la kule strategy yes uye loya lo ngathi usefonini yeah oh okay my sister uready vele ukumtshela vele indaba ongitshela yona ngifuna ukumtshela cause kuyafana ikhonto ayenzayo ka support umntwana next uthulile ngicela umbheke ukuthi ugqoke kanjani umntana la khona ngiyambona uma Adidas Adidas Ukraine Athiyam nani manje Ukraine Athiyam mamela Athiyam bafo Athiyam mamela Athiyam Athiyam ma yo bafethu le murelani mfethu umurelani Athiyam
ungurelani mfethu mina ngiyenzeni mamela mfethu mamela ukuthi size ngani lana my sister my brother mamela wo mamela hali atham mina ngilwi nawe angilwi nawe my brother bheka atham bheka pincha mamela bafo mame oh angilwi mina mamela atham babu Brian puti Brian mamela ne mina igama la Murechi from Rich Nation TV puti Brian yangithola ngibhalele la usisa atham mina ngile ngithola angile ngamkhomba akusumfazi wami atham wa ngamela ufake imali usende imali zonke ukuthi mamela puti Brian mamela ngizela ngizongskema ngifuna imali yami imali ingane yami ngiyayisupporta namanje puti Brian mamela ne mamela puti Brian ne ungibhale mayisancu uzoma ngapha puti Brian uma isisithi ungibizile njengoba ngikutshela ukuthi uma isisa khona into afuna ukukutshela yona uyangithola that's why ngibizile so puti Brian ngicela ummamela uze ukuthi uthini uma isisa mina ngilo Thiyami alright yeah my brother my sister ukuthi okwami nokwakho kuphelile ne angeke zanele ungazonke ukuthi anyeke because umntana awusupport ngambamba Thiyami uyafika kusupport umntana umntana angithi usenawo sikuhlonipha 3000 imali 3000 ungazongitshela ngela smart ngitshela ngathi smart ngifuna imali musayela kasha imali okay mpintsha bheka Thiyami ngicela imali yami tu azwana my sister manje seyamsearch my brother uletha ini imalini le my sister imalini le ngicongbalele yona my sister ngicongbalele yona imalini le makazanele ungenza my brother ngicomele ngapha ngiyambukisa zanele no I relax Thiyami ucelani i700 right fasha uphethe yona nenye imali Thiyami mina ne ngizela ngazi next ngithola ngicela ukuzisa lakho le story ukuthi kahle kuyenzakalani impintsha mina mama yakho vele ubaby mama yami okay yeah mina incosi yami ngiyisendela 3000 every month angazi ukuthi ukhuluma ngani okay angazi ukuthi ukhuluma ngani okay fine yena ngiyahlanya uyabheka mama brother listen amadoda listen my brother ungipha amadoda endlini ungazongihlolela wena ungipha amadoda unamanye amadoda my sister angazokhuluma into angayazi ukhulumani unamanye amadoda usuku usekhaya wena okay Thiyami njengoba wena usho ukuthi umsendele 3000 ungabe unayo proof ukuthi umsendele 3000 hayi bengipha yona cash yeah mara uthi akayazi kule mpilo yamanje it's rare ukuthi umuntu umgayi cash fere kuyenzakala mara for izinto eziso kwamele umsendele thina sifuna proof to show ukuthi wena nginayo and akusike code so ngifaka ama code zanele akusike code uthina nini uyani ngenye indlela thina sikufake code ngitshela ukuthi ngihlezi ngibhiza ngisho ubhizi ngani ngibhizi ngiyasebenza angitsho nohamba naye emadodeni wakho because ungitshelile nini besidlula lapha athi wena ulala lapha naye into engikwatisa ukuthi angisakhipha imali ngathi ngasumntanami ngathi ngusasumntanakho wayikhipha imali uyikhiphelani imali umvumeleni from eqaleni ukuthi uyikhiphelani imali maybe bengisamthanda bosamthanda yeah kwamanje ngiyamthanda uthe maybe bosamthanda kwamanje ngiyamthanda kahle uyazi naye akazazi my brother yeke lokudlala yazi ukuze sifike la sisuka fera ngithola and azange ngizodlala la Thiyami ngifreza uqondisa indlela yakho Thiyami ibaby mama umntana abantu nangu umshiye nomntana wena usupport umntana sohlema ngathi usupport umntana ucoka amali bheka uclean kanjani wena umntana unjani la khona uclean ngimuphi umthengele ini obheka iCamera ucoke fresh wena ucoke Adidas umntana wakho ucokeni kanjani wena kwamele camera vele uzala namakhamera ngithengele umntana impahla ulethe ukudla into easy le angisho ukuthi mina ngidla imali ngama mara impahla my sister yes ayenze kanjalo siyazwa bheka Thiyami ne ayenze kanjalo mina into engizelela ukuthi mina ngizokhuluma nawe ngithola if azizwananga ngenkulumo mina ngizothatha le ndaba ngizoyikhuphula ngiyise kulabantu laba abazenza ukuthi kukhona so mina isicelo sami ungambamba Thiyami mina isicelo sami ukuthi ngicela usupport umntana wakho every month usend imali le oyikhonayo mara ingabi less than 1000 rand yeah angisamuphe cash and then wena umsendela via
ama-bank or usha ama-direct ama-case nani ubeke lezo yiliphi ukuze kusasa makuzoduma njenganamhlanje phela mina angikhosho ukuthi fede i-3000 uyamsendela na mara yena uthi yena imali akayitholi yangithola so ayikho proof since ungena proof kusho ukuthi wena awusendi imali awuthiyami yangithola so mina isicelo sami ukuthi umsendele via icard lakhe nani izinto ziconde zibe grand mara yena umzulu uma isise uthi yena ugrand ngawe akasakufuni kusho ukuthi into ezonihlanganisa kuphela umntwana asikhulumi next ukhuluma nathi uzomake sure ukuthi every month mama bantwana uletha imali ungamsupport umntwana wakho uzomsupport uyela umntwana ukudla uzobona ukuthi uyenza kanjani mara ukusalayo una ngakumntwana mayisisi una 3 years una 3 yes umntwana ona 3 my brother ukhona ukukhomba manamba estradini ukuthi umama ulala la umtshela bese ngizikhandela istory ngiyaxolisa bokhanda istory yeah okay fine ngicela ungitshela iqiniso Thami ne ungitshela iqiniso la sizolungisa ngithi umntwana bomsupporta from icaleni yeah nga 3 months engasayisendi le mali una 3 months yebo vele 3 months una 3 months angasendi imali mara all along bekayisendi bekayisendi awusekreno my brother yabona ukuthi sekangena angasendi imali no yini bekuthutha amasendi so no we awusekreno mfethu 2 years yonke 2 years and something months yana le ulibusendi imali bengisabhayiziseka just bengisaba ukumtshela yeah eish uphakamisa isithunzi samachini phela manje abogele mabezwa ngathi ukuthi thina asisupport ini basithatha kanjani khona sikhulumi next siphelile asikhulumi next qedile ngiyacela zami ngithola imali Thami no ngakuthi hey ngacala Thami yabona ngitani zakho siyabonga Thami wena my sister une rating yakho my brother account number unayo kusase yiyo le yangithi my brother ngicela every month uyenza into right wahlule ukuyenza into right ngigaya this month kuphela enhle ngigaya next usend imali enhle singikuzwele ngigaya this month because le 700 le sekayithathile uzobona ngenyawo uzobona iplan indoda uzobona iplan uzobona iplan ingane yami uzobona iplan uzocela machite siyabonga Thami isikhathi sakho ne Zanele my brother relax asibambe man hawu my sister ngicela ngapha my sister ubonile ngizamile ukukhuluma naye my brother ngizame konke okusemandleni yabona kodwa uyasho vele ukuthi yena the past 3 months bangayisendi mina ngithi my sister ungibiza ngoba since umntana avelile azange asendi imali right musloputlona no ayikuthi right umntana kamela supportive umntana so cause nami angisebenza and imali abazala yenzi next and imali grant incane angeke khona ukuthi ithenge yonke into for umntana kamela ecrash nami kamela ngibe business into zami so akuhlangani so imali bevele bangasayisendi because if vele angizanga today bengeke azayisenda imali asukuthi akanamali bangafuni ukusenda imali hayi akunankinga my sister njengoba sikhulume naye ngimupha only this month ne if ahluleka my sister ngicela uphinde ubuye masibuya la sisize kuye silanda ama social worker simlanda nama social worker yabona ngiyabonga isikhathi sakho my sister ngicome lapha eside nebhasini Mzansi hayi bafethu nisibonele bafethu ngifikile la emakasana amachita ezenza izinto mara my brother bekakhona for umntwana ubhayiziseke nje kule 3 months my sister sekala manje udinga imsiza but anyways njengoba mfethu thina sisiza umphakathi feli ane simjikisa my sister city 3 months okusala my brother uyichampile le 3 months azanga support so bafethu ngikhulumile naye my brother uthi uzolungisa bekasathi ukubhayiziseka but uzolungisa mara namhlanje imali esitholile 7 clip bafethu kushuthi my sister upopile nyana umntana uzoba grand Rich Nation TV njenganjalo bafethu ningayendawo ningakhohlwa ukulike ni share phinde subscribe bafethu ngiyancanywa cha